uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiraga mu gihugu cyangwa rwasojwe ku munsi w'ejo bo abantu bakibona drone bahita batekereza aho tugiye. Reka duhere imasisi. Imasisi kuri uyu wa kane tariki ya 7 Gicurasi 2026 ku isaha ya 7:20 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero simusiga zikoresheje drone mu gace ka Karenga gatuwe cyane n'abasivili garereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro ryarwanyi ba AFC M23 rivuga ko iki gitero cyahitanye abasivili benshi kandi bituma abaturage benshi bahunga. Iri huriro rikomeza rivuga ko mu guhangana n'ubu bugizi bwa nabi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryongeye gushimangira ko ryiyemeje bidasubirwa ho kurengera no kurinda abaturage b'abasivile ihohoterwa ibisasu bitavangura ndetse n'ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu bikorwa mu rwego rw'intambara yashyizweho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ahantu twakibaza Aiva, yego turibaza kuki buri gihe abari gushyirwa mu majwi ari ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, abo turavuga FARDC igisirikare cy'igihugu, tukavuga abawazarendo harimo imitwe myinshi, hariho na ziraza mayimayi ziri, hakaba harimo FDLR ni umutwe ugizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda, biganje mu bari mu butegetsi bwa Habyarimana, ubundi tuzi ibyo bwase bukoze mu Rwanda, bafite umugambi n'ubundi wo kugaruka gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda banyuze hari Goma. Bakaba bavuga ko bo bashaka kubanza gufasha Goma kugira gufasha leta ya Kinshasa kugira ifate Goma, noneho bazabona aho bahera batera u Rwanda. Ikindi bakomeje kwica abaturage by'umwihariko bari mu bice bituwe cyane n'abanyamurenge cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda. Kuki ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushinjwa ibi ari nitugire icyo tubona babivugaho, ahubwo noneho ntihagire n'igikorwa n'imiryango mpuzamahanga? Icyambere ku bijyanye n'imiryango mpuzamahanga iri ku ruhande rwa leta ya Kongo. Yego, turi kujyana neza, ndakumva neza. Ikindi kuba Kongo nayo itagira ikibivugaho kandi ari ubundi mu bisanzwe ni imitwe y'iterabwoba isanzwe itari ni hafi wacu, iyo ishinjwe kuba ariyo yakoze ibyo bintu byo kurasa niki ijya mu itangazamakuru ikigamba cyangwa se ikabihakana. Ariko kuri akandi turi kubona Kongo ivuga ngo sitwe cyangwa nitwe, kuko nk'ubu tubona nka Irani yigabye igitero ijya kukigamba, irakigamba. Tujya kubona nimba ari Al-Shabaab igabye igitero ikigamba, tujya kwigamba icyo gitero. Noneho niyo bavuze ngo Al-Shabaab ni icye kw'itigambye atari bo bahita bajya kubihakana, barabihakana bati ntago wapi kabisa ntago ari twe. Ariko ati n'ubundi turateganya gukora ibitero, ariko babishyizeho umucyo ko atari bo. Yego, akanye no kuba leta ya Kongo idahakana ibi bintu n'intege tumaze iminsi tubona za Perezida Tshisekedi, ibyo by'ubwabyo nibo babikora. Ikindi mu minsi yashize twagiye tubibona bashaka icyo nakita nk'ubufasha ku nshuti zabo zigiye zitandukanye, ari naho hajemo nyine iyi mitwe yose iri guhangana na M23 kuvuga ngo bari gushaka Goma bahata ku Rwanda, bakarasa aho M23 iri, aho abo baturage aho hafi nyine y'u Rwanda, direct uhita wumva ko nyine nibo biriho, nta nundi muntu wabishinja. Ko ni imitwe ibiri hanganye. Niba bari gusatira hano Goma, M23 yamaze kuhafata, ibindi bice iyindi mitwe yose ndakeka nawe utazi kuri iri gufasha FARDC. Yego, bari kuyifasha. Noneho rero niba ari uko bimeze, kubera iki iyi leta ya Kongo ahubwo ikomeza kurasa abaturage ngo ishaka M23? Nose urarasa igisasu, urarasa abasirikare muhanganye, igisasu ntabwo ari ikintu kiza ngo kigwa ahantu kunzi muvuge ngo wahantu ngo nyine niho bari, kubyagenda kose kirangiza n'abaturage. Nase abaturage saba Kongo. Ikintu umuntu agomba gutekereza nuko ingabo za FARDC icyambere nuko tuzi ko batari kumvikana n'aba baturage b'abanyamurenge. Yego,
icya kabiri nuko tuzi ko iyo njye na Ivan turi inshuti ariko wenda njyewe ndi inshuti ntari kumvikana na Benga ubwo turabanze njye na Benga yego nawe ubwiye uramutse utamwemeye nawe umubano wawe uwuciye hagati yawe na Benga byanze bikunze ubucuti bwanjye nawe buriyongera kubera ko umwanzi w'inshuti yawe ni ngombwa nyine ngo nawe mubabanze yego niba tuzi ko umubano uri hagati ya M23 ndetse n'abanyamurenge ari mwiza uhagaze neza kandi tukaba tuzi ko ingabo za Kongo zitabanye neza cyangwa zitishimiye abanyamurenge byanze bikunze nitubona igitero icyo ari cyo cyose cyavutse hagati y'aba barwanyi ba M23 cyangwa abanyamurenge yego ibyo aribyo byose ibyo bintu abo bantu ibyo bice bigomba guhura uko byagenda kose Govi urakoze aho ngaho guhita ukomoza no kuri M23 wareka duhite tunabihuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane boni ku munsi w'ejo tariki ya 7 Gicurasi zagabye igitero cya drone mu bice bya Muja ho muri teritwari ya Nyiragongo ahari abasirikare ba AFC 23 mu masaa 7 y'igicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo icyo gitero cyabaye ndetse urusaku rw'igisasu yarashe rwumvikanye mu mujyi wa Goma wose. Amakuru dukesha rero ikinyamakuru ubwiza.com atubwira ko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari yari igambiriye kurasaba ku basirikare ba AFC M23 bari ku burinzi gusa ku bw'amahirwe nawe yigeze yica cyangwa ngo ikomeretse ubwo ni FARDC. Wa kane kandi ingabo za leta zarashe mu gace ka Karenga aho muri teritwari ya Masisi n'ubundi zikoresheje drone zica abaturage nk'uko Lawrence Kanyuka umuvugizi w'ihuriro ry'abarwanyi ba FC 23 babinyujije ku rukuta rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yabitangaje. Kuri ubu ari impungenge z'uko ibitero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza mu bice bitandukanye FC 23 igenzura bishobora kongera guteza umutekano muke ku baturage ndetse no kubatwara ubuzima. Uyu mutwe mu matangazo umaze iminsi usohora icyakora wizeza abaturage ko ugomba gukora ibishoboka byose ukabarinda. Impamvu nashakaga ko duhita tubihuza Gofi ni iki kiza gukurikiraho none barashe mu baturage barashe kubashinzwe kubacungira umutekano ese AFC 23 ni iki tuza kuyitegaho none icyambere so wabanza akabihuza n'ubundi n'inkuru ku munsi w'ejo n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa ADF reka ADF tureta tuyijyaho nyuma n'ubundi barashe mu baturage yego bo tureta tubajyaho nyuma bo kuko nibazo byihariye ikongo y'ibirimo ibibazo byihariye ariko shaka kubanza umurize kuri iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kubarasa ibitero ku baturage no kubashinzwe kubarinda. Aka kanya turabizi neza yuko bemeranyijwe gahenge hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa ndavuga FARDC ubwo n'imitwe nyine bafatanye niba baremeranyijwe gahenge aka kanya ndumva iki gitera ni nk'icya gatatu kibaye nyuma yuko bemeranyijwe ko gahenge bakamara n'iminsi rwose ikimeze nk'ibitero uko kurasana kwaracitse kutagihari yego mbere na mbere turibuze guhita tubona ko uruhande rumwe rwananiwe kubahiriza amasezerano rwagiranye n'abandi ubwo urwo ruhande ni urwarashe ari rwo ruhande rw'ingabo za Kongo mu buzima busanzwe iyo ugiranye n'umuntu amasezerano ukayica hari ibintu umuntu yatekereza noneho muri politike Pasigovinda yego iyo mwahanyagahenge nko ku ntambara ugaca inyuma ukarasa cyangwa ukazana ibindi bibazo nyine bitari ako gahenge mwahanye uwurasheho agize ikindi kintu akora nka reaction ni wowe ubundi bigaruka kuko nibo barayisha amasezerano none ugomba gutsindwa ukuntu biba bimeze aka kanya ndibuze guhita ntekereza yuko M23 igiye guhita ivuga iti n'ubundi niba twarabahaye agahenge
nimunaze noneho byibuze wenda ngo murase twebwe yego mukajya mu baturage. Mm. Uruhande rumwe mwamaze kwemera yuko mutadushobora kuko si twe mwarashe, yego mwagiye mu baturage. Icyo njya mbere ni intege nke kuri leta ya Kinshasa. Icya kabiri, M23 nabo niba twibuka itangazo ryasohotse mu minsi yashize n'ubundi rinyuze ku rukuta rwa Lawrence Kanyuka, yavuze yuko ngo bicuza kuba baravuye mu bice bimwe na bimwe bari barafashe mu gihe bari baremeranyijwe agahenge. by'umwihariko baregreta kuba baravuye muri Uvira ko babona ntacyo byigeze bitanga. Yego, niba rero baregreta yuko bavuyeyo, aka kanya bagiye gushaka uburyo basubirayo, banafate n'ibindi bice birenzeho cyane ko ubwo bushobozi babufite. Turi buze kwitega intambara yeruye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri iri rasa murabyibuka neza mu minsi yashize habayeho gutangaza ko M23 yinjiriye systeme y'igisirikare cya Kongo. Ibyo ntitwabifata nk'iterabwoba Kongo iri gushyira kuri M23 kugira ngo barebe ko nyine yava muri ibyo bintu cyangwa se nyine naho imaze kugera ikaba yasubira inyuma. Aho ngaho sinekeza ko ari aho bihuriye kuko byo byonyine kubitangaza gutyo n'ugutangaza intege nke zabo. Unavuga leta y'ikincu ubyumve neza. Yaba ari nk'iterabwoba baravuze wenda ikoranabuhanga mwinjiriye ubu twazanye irindi rikaze. Yego, ahubwo ngicyo ndi kubonamo kuri AFC M23 ndetse na leta y'Kinshasa. Muribuka mu minsi ishize umuhuza bikorwa mu bya gisirikare w'iri huriro ryarwanye ba AFC M23 Major General Sultani Makenga yavuze ko AFC M23 itazigera irebera na gato yego iyicwa ry'abasivile cyangwa se abo bashinzwe gucungira umutekano ko nabo ubwo nyine leta y'Kinshasa nimba yarahisemo intambara nabo baza kujya mu ntambara. Ubwo niyo mpamvu ndi gutekereza ko dushobora kubona imirwano ikomeye hagati y'impande zombi, ndavuga leta ya Kinshasa ndetse na AFC M23. Ahubwo dukiri